Dobar dan, ovdje Ničba 1010 i... I još netko. Da, ko? Piše u naslovu. Minecraft štek koji je obično. Koji ima vrag sa settingsima sad? Ajme koliko je ravin. View bobbing, off clouds, off max FPS. Ja uvijek imam clouds off. Smooth FPS on. Sad kak sad lijepo. Imaš li... Bravo. Si me prepo. Imaš li... koji pickaxe imaš? Imam iron. A, ja isto. Znaš koliko sam resursa našao? Evo ga da svi znaju, našao sam uranium, to vam je urani. I našao sam gold, nikolite, to vam je ko redstone, ali iz red powera. Koristi se za provođenje struje. A ne za... Ali ne možeš ga staviti na pod, evo ga. Da, koristi se za uređaje, kao spremanje električne struje. Električnog struje. Električne struje. Neka nova električnog struja. Električnog struja, da, sad, skopo mi je iron, onda mi ispod ovo. Stop, sad će mi doći netko. Gold! Čujem zombije. Yeah, I don't. A da, kako to? Čujem ih. Urani. Gledaj se da, sad ću totalno zaboraviti na Minecraft Music i sad ću se ono upaliti, taman, ček, idem ga stišat. Ne, upalit će se kad ide zora ili kad je zalazak sunca ili kad je izlazak, tad se pali. Da, Što znam? inače užas. Gdje si ti? Ja gledam kopa neka, odjednom sam se blok razara. Radim na svom modu, znaš. A da, možda ti ja pomognem. Radim ga... Oj, gle kako me prepao. Pogledaj ga. Kako me prepao. Jo. Jo. O čem će ti biti mod? Ja sam već onak probao malo gluposti radio. Creeper. Ups. Ja sam bio gluposti radio ovako bez veze, sam probao u Javi. Onak, napravio sam super bow, znači pukneš kao u starom bowu, samo što ti ide brže. Creepera, dva, blokaj. Okej, na neki čudni način sad mi je cobble postao... gravel. Znaš sam radio epizodu bez tebe. Nije ti postao čudni gravel, znam da se radi. Nije ti postao čudni gravel, jer sam ja stavio gravel. Nisi kužio prije tebe će stavio kablo, jedno si mislio da si stavio kablo, ali nisi. Ja, najgore za kopanje su ti, koper i coal. Nema ništa koreka. Evo, naučio sam YouTube da se ne kopa ravno dolje. Ako neko ne kuži engleski ne gleda Darulfa, jer je onda mora on pravi. Dobro, zezda se nije. Možete gledat mene. I njega. Koga, Darulfa ili? Bolje mene. Jej. I ja sam na jednom serveru, lava. Tako sam, dođi ovim putem, znaš kako ovdje imaš dobrih stvari. Na jednom serveru sam... Chest, našao sam chest. Dobro, šta ima? Pumpkin seeds, coal i lapis. O ne, skeleton. Aha, to tebi gađa. Skeletor. U pomoć, emeraldi su tamo iza, daj mi pomogni. Emeraldi? Koji emeraldi? Emeraldi, ja sam se za druge emeralda. Yeah, right, da. Koji će dobit? Final hit, ja. Sorry. Da, normalno track se, to mi je prvo palo na pamet sad. Nego što ćeš raditi u Abandoned Minecraft, nešto manje. Abandoned Minecraftu, to svaki put kažeš. Što ćeš? Čekaj, smo mi uopće napravili Macerator? Čekaj, ne. Jesi gledao epizodu? Ne, ali se sjećam da nisam, zato što nemamo ni crafting table. Da. To jest ja moja mislim, nisi. Real nice. Lapis. Diamond. A, lava, još lave. Kako Lewis iz Blue Xephosa ima tako gay texture pack. Jesi što, skinuo si ga? Ne. To, kako obožavam ovakve glitch prostorije, znaš kad ti, neki malo prostorija te bude zgličena, nekako sam ti prava šuplje. Da. Volim kad su dva abandoned Minecrafta. Jedan do drugog.
To se ovako radi. Ne, nisam htio ubit lavu. Pa nisam je ubio, unutra je. A, da. To, uzmeš mi sand i opet... Jao, ne znaš ovo. Sad smo izgubili jedan dirt zbog tebe. Zbog tebe, zbog mene. Pa ti si uništio, i onda je palo u lavu, nisam ja uništio. Ja cijelo vrijeme brinem da si ti zombi, uvijek ideš ispred mene negdje. To još lapisa. Daj ubi te trekse da ih pokupimo. Ubi Trexa. A dobro, tak kažem. Ojoj, Kaj? ništa. Znaš šta nam treba? Šta nam treba? Red Matter Pickaxe. Sad nam je dosadno kopat toliko. Isuse! Znaš kad sam malo prije vidio? Ne, ali imamo što ću uskrat. Zapravo ne vidio. Što? Nevidljivi wooden pickaxe u mom inventoriju. Vidio se onak samo, imam jedno prazno mjesto i pokušavam staviti ovaj stone pickaxe tamo koji sam si bacio malo prije na pod. Ja pokušavam staviti i izvučem wooden pickaxe, a malo prije mi se slomio. Našao sam još jedan chest. 3 golden ingota i 3 pumpkin seeda i bread. Pit. Bread pit. Ono, B-R-E-D. Evo će biti prava muka raditi railse sa railcraftom. Neće, imamo abandoned mineshaft. Pa da, kažem, ali kad će trebati još raditi. Ko će još raditi? Enderman. Ne, nije to je skeleton. Koji je u paučini i spušta se do mene. Jao, fast. In silver. Jao, istrgam sve svijećenom i zombi čujem. Ajme, gle ovo, Znaš kako je scary. Daj dođi do mene. Di si? Sam stojim i zombi ti padaju kroz paučinu, spuštaju ti se. Zove kao neka vatrogastva. Čekaj. Evo vidite, pokušavam proći kroz vodu. Daj mi. Kroz ovaj tu. Ovdje tu. A sam ti ovdje skoče i ovak ti tu padaju dolje polagano. Onak više spuštaju se. Tu skeletoni zombi su zato bili. Idem vidit gore imali još. Gle koliko treksa, to sve treba uništiti. Dolje je spider spawner. Daj pomozi mi, ovi su otrovni. Ja gledam di sam zapeo gore za cobweb. I ja isto. Kad me pauk gurno, zapeo sam. Daj zatvori to. Ne! Spuštam se dolje. Spuštam se. Jao, fast. Zauzmi ga. Di je spider? Spider. Daj, vidim redstone. Param mislim da je to redstone. Vidi creepera. Jao, i padnem. To, hvala što si me gurnuo. To je dobro. Lava curi kroz trop. Kroz trop? Znaš kako smo mi daleko odlutali od spona? Ja znam se vratit, ja uvijek znam vratit. A nismo zapravo daleko, gledaj ovo na minimapi vidim. Vidi ovo. Spider spawner. Danas će biti special epizoda, čak 15 minuta, A da. Najava i odjava. Mrtav sam. Di si? Ti pijaću te do sebe, može? Ajde. Ja glup spider. You do not have permission. Preko servera probaj. /open. Da mi toliko nalegaju spider-i ubio bi ih. Onak ne vidim ih, a lupaju me. Tu si. Jel tu ona di je lava curila kroz strop? Nije. Da. Daj, nemoj. Gore su tvoje stvari. Nemoj mi skupit iteme. Bravo, skupio sam ih već. Nisam, ništa. Nemam space-a u inventoriju, Isuse Bože, kaj hoćeš? Šteka. Au. Šteka, šta misliš kak je meni? Dok rekordam. Ma ne, ali internet. Ja tebi čujem internetet. Internet je dead. A tu je spider. Ko me lupa? Spider te lupa, tu iza tebe.